Za vrijeme rata Haso je imao punu kuću rodbine koja je izbjegla, pa nije mogao biti intiman s Fatom. Dođe on na ideju pa kaže Fati: hajde Bona, da se nađemo u kukuruzima. Kad ja opalim puškom, ti dođi do mene da vodimo ljubav. Ode Haso u kukuruze, napne pušku i opali, a Fate nema pola sata. Opali on još jednom, opet ništa. Opali treći put, kad poslije nekog vremena dolazi Fata sva znojna i zadihana. Pa gdje si ti do sada? Ja pucam, a tebe nema. Joj, šuti bolan, puca se na sve strane. Priča Huso Hasi. Zamisli, Jarane, mog ludog komšiju Ibru. Zvoni mi na vrata u 2 ujutro. Toliko sam se prepao da mi je zamalo bušilica ispala na nogu. Hvali se prijatelj prijatelju. Supruga mi već nekoliko godina radi kao pomoćnik jednog mađioničara. Mislim da je već pookupila nekoliko fora. Jedan dan sam se vratio kući ranije, a ona je bila u krevetu. Rekla je abrakadabra i moj prijatelj Mirko je izašao iz ormara. Kaže Mujo, poslao sam Fatu u trgovinu da mi kupi pivo i udario je auto. Haso ga pita: i šta ćeš sad? Mujo: a imam neku rakiju. Sretnu se Huso i Haso poslije više godina, pa Haso upita Husu: Jarane, čuo sam da si se oženio, je li to istina? Ma jesam bolan. A što si to uradio, Huso? Ma nije mi se sviđala hrana u menzi. A je li? I kako je sada? Sada mi se sviđa. Haso i Fata, stariji par, već u lijepim godinama, leže u krevetu. Haso pospan, a Fati do romantike, pa će ona: kad si mi se još udvarao, držao si me za ruku u krevetu. Haso se okrene, za sekundu je uhvati za ruku i pokuša konačno zaspati. Za par sekundi opet ona: onda si me poljubio. Haso se opet okrene, poljubi je u lice i okrene se natrag. Nakon pola minute ona će: onda si mi grickao vrat. Haso ljutito odgrne deku i skoči na noge, a Fata ga upita: kamo sad ideš? Haso progunđa: po zube. Ulazi djevojka iz Banovića u Zlataru. Dajte mi jedan lončić. Ovo je Zlatara, kakav crni lončić? Zlotni. Tukli se Crnogorac i Bosanac. Pitali posle Crnogorca kako je prošao. A da, kako bi prošao? Razdvojila nas policija. Njega odveli ka pseto, vezanog, a mene ka knjaza, na nosilima.